Kani kedai kedai darshan Meghalaya, but ibidang sopai pi baro sha kani ketup kubor mata kajan met. Shoban pash kubor pepnya ibet cuai kemat pekongsan. Belat pat ba bat thung mau nong ribu menteri orang pak dokeri yang shibun teliki kampen roy pasong dor live pesan hajar news pak dor tingkah hajarkan. Ka India kelalong ke nuksana ke bentar ke jempen ke bor yang kikintai ke pertai ong ke Presiden Geri ke Dupadi Murmu. Kintu baksan bor sulai yang kesorkar pedeng ban pelat yang Meghalaya naga jengknik Citizenship Act. Lepas bak usembut Menteri Orang Bak Meghalaya bagi skul jengka Latdom Presbyterian Secondary School. Bat kumbasa pelai ngut kibir kelayak mengajar ding harga shopping mall hadaka Bangladesh. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Pak Dokeri Narendra Modi ula pelat pat ba pat thung mau nongrim. Ye shibon teliki kampen roy ki besong dor. Lai pusan hajar hinyos pak klur tingka hajarkan na sendri kaba hadhan ban district mentah kesngi. Kini ke projek kidai halor ka karkhana penmi sbo tenat rel boarding bat doyong umudi ula IT yakine syakari kata ya ke Hindustan Urvarak and Rasayan Limited kabadai ka karkhana penmi sbo hasindri kenang banla ban pendap dalade yalade ya ka jempenon kam yak sbo urea Habakran hakari kesngi umudi ulaong kajeng penmi ke India ya kasbo urea kala kotsha ka lais pa ashipho lakton menta na ka ars pa arpusan lakton haus nam ar hajar khatsaw kabalong kasien jam ka bokongsan banla ban pendap hi ya kasbo urea shu ulaong baka jarkan kala yo ya kajeng ai ngobhai ki projek basung dor palat lai pusan hajar klor tingka kaban penla ya kari banla ban pendap ya kajeng यूरिया का उत्पादन बढ़कर 310 लाख मैट्रिक टन हो गया है। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने रामागुंडम, गोरखपुर, बरौनी इन फर्टिलाइजर प्लांट फिर से दोबारा शुरू करवाए। अब आज इसमें सिंदरी का नाम भी जुड़ गया है। Ka Presiden Geri ke Dupadi Murmu kelaong, baka India kelalong kan nuksa ya ke jempen kuk bor ya kikentay ke pertay. Kelaong baki kentay Geri, kila pensisya baha baki yo ya kalat ke kabu, kila bantam ya kisenrang haboro kiliang. Ke Presiden haba ajeng keren ha convocation ke arpusan jong ke Berhampur University habanjan Bihar ke Bahaganjam District jong ke Odisha nemenstem kelaong, basyen ke India kan sawan ha kekerdan balai ke perthai ha kaliang kayo ke kot bat kum kari kabala kieu haswa jong usnem ar hajar saupunyo da ke jing shimbenta shirhem jong kikenthai halor ka kai phot baka sarkar NDA hapo ka jingelam ke BJP kala penkre ban pentre kamno ya ka an Citizenship Act ka keleng kari haswa ban penbenai ka jumpenlong ke election Lok Sabha u MLA ka BJP na South Shillong constituency u ba san bor sulai hinin ke siulaong ba on sa kentu ka sarkar ban pelat ya ka Meghalaya na ka jengkmi kini ka an Uba san bor laong ba un sara ya kani ka mat bat ka sarkar pedeng ban pelat ya ka jela na kani ka an Kasorkar pedeng dangshan kala kular bakaan CAA kan trekam hakijaka jongka 6 jadiut. I think they have to accept only based on the assurance given by a few years ago by the central leaders. Whenever, as I have told you earlier, whenever I step in Delhi, I used to remind, I used to submit all of my representation on appeal along with my letter, like a reminder. That too, I never used to discontinue. Whenever I used to go to Delhi, I spend my time to discuss regarding all these issues. Sembut Menteri Rangba uba Preston Tensong lembat CEM ke KHADC uba penyak jeng CEM lembat kiwe ula pli pat ba ya ke yang school jong kalat Dom Presbyterian Secondary School.
Habakren hakan igisngi uba preston ula juba balor ki jingkeno bam sap ke sorkar da ka bapenrem juri ki jingkeno baro uba preston lopen banjur baulaong halor ke jingdon kam ban token ka bakoi lembat kisaki satar ban ya ka basu keno klem kai klem nongrem ki baklan ban pensniu ki pateng ki banuan. Ke depan, ya kini kita menuju ki aided school dan di school keran kita nak kalian bersaudara ke ai tanda ke keran ki ya kini rut ni kuat ban pendek dan pembiang kamtam nanti di school kita penyiadi teng-teng dekat presbytery teng-teng dekat district teng-teng di mission school kita mengiong teng-teng dari school kita penyiadi dekat snom dekat hal ni nak serta ni kuat dan dia don bentalang bagi kenang ba min wanra ia ka school ka babit ka babiak. Ka District Selection Committee jong ka Ripoy District ne kasngi kalaong baka jing penslam ban penbenai ka result jong ka exam DSC kabla penlong ha pedeng usnem 8000 arpuai arpuar ka dei ne ki daw bam lakiar batla ban kiaru sada ka hukum jong ka Meghalaya High Court ban pentre kam ya ka reservation roster balawandra ha usnem 8000 arpuar. Habakren segala patai kubor u Vice Chairman ka Ripoy District Selection Committee uba WS Rintatiang ulakan tho baka jing penmi ka kubor latkam jong ki shis 108 tili ki kam ha ki arpu saut li ki tanat sarkar la de ban penmi house name 8000 khat khandai Henry na kadaw ka jingwan ka klam COVID-19 lahaban pensange ya ka exam hado usnam 8000 arpuai arpuar Habaga DSC kalapan krep ban penmi ya result kami ka hukum jong ka Meghalaya High Court ban penre kami ka reservation roster house name 8000 arpuar kabla penlong ka daw jong ka jing penslam uba renta thiang shu ula batai baka jing ko ngo ya ka hukum jong ka High Court kitanat kidi ban khot penlong ya ki jing lang bat ban sha hi kai ha ka ban penre kami ka roster system ha kitanat jongki ya kini ki roster de ban pha asha ka DSC ban petikna baki result ki ha bat ka reservation roster balik ke soal mata samru nama ba dibantu covid te hadin ba lada tra exam hawar puan te hawni di usnam kawan ka court order Babata ba deban penteri kami ka roster system. Te di hani ba nakilang juga DSC kelas lem berkumi gerson kumbakalong. Inamar baga DSC kamdan authority ban prepare ke roster. Ya roster deban prepare daki line department. Ka Joint Action Committee ka bakentup ikiseng balang bat kidor barshnong glapen pau ke jing sokia halor ke jing syak keno ka jaka puli ke badon ha asam ka baberngem ban penjulor ya umot jong Jesu Kris bat ki we ki mot jong kanyam Kristan ki badon ha Sacred Heart Secondary School Marman Ripoy District Haga jing ujor so Deputy Commissioner ka Ripoy kinong ilam jong ka JAC glapen remjur ya ke kenhon san milita sanatan samaj na asam ki bla tuklar ya ki kam ki jam jong ka school Hamarman Kilakan turu ia ki pulit ke distrik ban penlong ka jing tokit ke babenia persya kinong yalam jong ka Karbi Traditional Faith Association bat ban le AA persya iki ka JAC kala khot ia nak pulit ha ka jaka kenang ban lat na kinu ki jing ja ki basngosi hadin habon Niwan hang ne kumba ki sempat ngai kolej gini Joint Action Committee bang lawan Hadin bengilawatnya yang kadang jingja kadon sya kata tenang kepat akibat kaan kunju district administration makin siobha bantai bah habide bat kaneng kwa ya jisuk kandon kumujulong barbor hapo jogate kathan marman area ya DC ulai yang ka asuran kababiang bat ula kular yang ban yarap ban ha iki tulis personal ban investigate habide bat kaneng kam bat wakular ban ha iki kulit hati kathan
Ha Bangladesh kumba sa pulai ngut ki brio ki layam kintup ya arpun riu ngut ki kintei bat lai ngut ki kena but arpu ngut ki laman sa hujur ha ka jingplu ding ha kamala ka bahnyo jong ka shopping mall ha Bailey Road ha Dhaka nin kamiet Umentri katna kwat ka kya jong ka Bangladesh usamantan lal sen ulaong ba lai pulai ngut na ki baklat ki layap no ha Dhaka Medical College Hospital but shipo ngut ha Sheikh Hasina National Institute of Burn and Plastic Surgery Shu lay thu babaro ki arpu ngut ki don ha pedeng ka jingstom ka bujur ki opisar katnat plip ding laong be kilala ban pelat im ya nyo pusan ngut ki brio kintup ya sa pu ngut ki bedang don ha ka jing bempat te brio kani ka ding kalas dang ha kapor kendai san po min miet ha ka chi bhai restaurant ka badan ha ka mala ka baning kong bat kala pur stat shadu shalor ha ka bakat tu kat ni ki restaurant bat ka wei ka jaka dia jahan kala ing Ki jing penkre nak benta kata masa Monolith Festival Arhajar Arpusau kadang ya caprang ha Khasi Heritage Village kebadan hajan lau kentang ha mau plang u simbot Chief Executive Member lembat ki EM bat ki MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hinin kesngi kilalet jurip ya ka Khasi Heritage Village labu ban pelong ya kini kata masa naduk ka nyau terik haduk ka kendai terik ulber Habakren bekinong to kubor usimbot Chief Executive Member uba penshngans EM ulaong ba ka KHADC kan ditray lang bat ka Meghalaya age pan pelong ya kani ka tamasa ka bajab Shu ulaong ba ka council ka kwa ban pen ya ka jiruspa ka riti dustur jongki Khasi lingba kani ka tamasa ya ka konsep juga monit festival kadika yo peninam laban hawi kestin peninam me kai karwai ka siau ka shat ka mesti ka tem ka put ba mendang ka bam gadi nang ta kitiar ki bengisna mangi mo ki khra khando beti ki wei ndai tang kata mo ki babon ki benta ki bang haban showcase ni Kementerian Rejim Silang jong ka tourism Meghalaya Limited baka District Council including ka himamau plang ngapai kan long sukses. Ka HYC West Khasi Hills District pelalam kemado Presiden Keseng usamla lumlang kars imle. Kilale bene kendo yo Deputy Commissioner ban pinpau ke jingso kia halor ke jing slam ban pinmi yaki kubor light kam na kabenta ki kam balat thili lingba ka District Selection Committee. Usamla lumlang ula penshai ke jing kerke ban pendap no yaki kam balat thili namar Boni ki samlai ke bela pendep ya ki jing puli beper kasnem jong ki kelatam ha kapor betep kam ha ka bedai bet kani udisi la penting kena haki bo un sele ki jong don kam ban penmi ya ki kubor light kam hapo uni usnem Nak yang juga sungguh di sa disi ba la larangi ba mentas nam insa lẽ nó dạy nó chắc khoan nằm ta cái DSC exam và cái dạy chắc khoan nằm ta cái trường đợt cầm nằm ta bản thung nhà cái cầm và phép luôn bạc DSC hay baru di department bộ cho cả West Khasi district thì nak liang jungi ni skam ban liang saya beri siru kembali lah kelar ni pemantas nam ke bandan ke DSC baru ki pus di balai japo cho West Khasi district department di phép mentai nang lum mendiak cepat nằm ta Ka jingja accident haki benta jong ka National Highway 6 Haripoi District menta kasngi kala shimi ka jing im jong wei brio kat kum ka kubor na ki pulet lai tho bakani kala ja hadien baka wei ka trok ka belanya stat bha kala let tenra ya ka wei pat ka trok ka jing tenra kala long ka beshir kai bha ha ka ba unong nya jong ka wei ka trok ula man saujur ba ula sa kot hapo jong ka trok ba ula klat no ashen Carro euro. Mentang ini pet ya kejeng long jaman kesumbineng hanong ba shelo kejeng shit kalong khat pra 0.1 degree Celsius pa kejeng kre kalong nyaw 0.1 degree Celsius kejeng ngam ka waw kalong ru punyo na kashis pa men step bat san pho na kashis pa janmet kesumbineng kan rang hashelong bat haki jaka pamarjan Shawan Poish bukut jong tuk kuboy pe biang sesien kemat pekongsan Pelat pat ba batung mau nong rim umentri rang ba dua keri ya shibun teli ki kampen roy ki basong dor life san hajar news pak dur tingka hajar gen
Ka India kelalong kenuksana kebentar ke jemput kubor di kentai ke partai ong ke Presiden Kari ke Jepadi Murmu. Kintu ubah sanbor Shulai ya ke Sorkar Pedeng dan Pelak yang Meghalaya naga jengkmi ke Citizenship Act. Lir Pak usembut Menteri Rambak ke Jelai ke yang skul jangka Lak Dom Presbyterian Secondary School. Bat kumba sau pulai ngut kibriu kelayap nak jemplut ding ha ke shopping mall hadaka Bangladesh. Ti perlok katung na pol sebukut jang tu kubor jang tak janit haduk Malaysia member pilih syai ke si kublai pi baro.